Mfowethu nanku umlayezo ophuthumayo odluliswa uMax Makhanya ubhekisa ke kungizwe Mchunu uphakela umthakathi kanjalo ke uJacinta Zinhle Mangobe sezuma. Bafowethu uthi lo mlayezo ke uMax Makhanya uyaphuthuma kakhulu. Angifisi ukuthi uzwe ngami lolu daba nanto daba luphelele khona la kwisiqiniseko SA Media ungakhohlwa ukusubscribe ke uphinde like lama video engikwenzela wona nanto daba awulithokozele. Isimemezelo esiphuthumayo ngani zakwethu isimemezelo esiphuthumayo nohlabeni olawule. Sisijacinta Mangobe sezuma ngizwe Mchunu phakela umthakathi. Ngani zakwethu ngicabanga ukuthi ayishintshe iplan manje, ayishintshe iplan. Bengicela ukuthi silwele iKZN kuphela ngane zakwethu. Siyaphuthuma ke lesimemezelo ngicela nje lisithathe serious kunezathu eyinqala eyidala ukuthi ngenze lesimemezelo. Zingane zakwethu phakela umthakathi ngizwe Mchunu sisijacinta Mangobese ngicela ngane zakwethu ningizwe kahle ngicela silwele iKZN kuphela. The rest of the South Africa sicela ukuthi bayilwele nabo. Yazi izathu ziserious kakhulu ngane zakwethu. Izathu ziserious kakhulu. Angeke ngikwazi ukuzisho zonke la kule video eyodwa ka TikTok. Kodwa ngicela niyenze research ngane zakwethu. Angeke siwine impi yokulwela iSouth Africa kodwa sizoyiwina impi yokulwela iKwaZulu. Ngicela ukuthi silwele iKwaZulu kuphela, ngicela ukuthi ama foreigners aphume kwaZulu kuphela. Sicela ukuthi wonke amabhizinisi angayikhokhi itax, bonke abasebenzi abangayikhokhi itax, wonke ama illegal and legal foreigners abangenzi umsebenzi oyindlala noma esingakwazi ukwenza kwaZulu. Sicela ukuthi labo bantu baphume baphele kwaZulu. Ngicela ukuthi nje ake sifocus kweyethu ngane zakwethu iprovince ukuze masibuya ezintabeni koGoli koCape Town ko overseas la sihlala khona sibuyele ekhaya elifudumele iKwaZulu sithole ifudumele. Ngicela ukuthi silwele iKwaZulu kuphela ngane zakwethu. Isicelo lesi angizami ukulawula kodwa isicelo lesi ekushubile ngane zakwethu ushubile. I-information siyayithola kubi. Ngeke size sinqobe impi yokulwela iSouth Africa kodwa sizoyinqoba impi yokuvikela iKwaZulu. Sizoyinqoba impi yokulwela iKwaZulu. Sizoyinqoba impi yokucleana iKwaZulu Natal. Sizoyinqoba ke leyo. Ama politicians eSouth Africa ayadla ngama foreigners, ayabenefita ngama foreigners. Abelungu amandiya bayadla ngama foreigners. Idlala indima enkulu lento ekuthiwa icheap labor la eSouth Africa. Ihamba ibanga elide lento ekuthiwa icheap labor la eSouth Africa. Kuningi ama politicians kanye nabelungu namandiya abadla ngakho kuma foreigners. So angeke sikwazi ukuthi labantu laba ngeke baze bavume sibaphuce isinkwa emlonyeni. Badla kakhulu and lalela imali labantu engibashoyo ama politicians kanye nabelungu imali bayenza kakhulu ngama foreigners. Lama business abo lokuba osopolitiki babo abanamali akunamali lento leyana. Labantu ukuze babe rich baphilele impilo abayiphilayo impilo yomntakabani le abayiphilayo baphila ngama foreigners. Angeke sinqobe impi yama foreigners uma sizothi inational kungcono ayibe provincial.